I može. Super. Praviš, Imamo drveta, ha? drvo kao da vijuga. Znači gdje god imamo drva koje se omotaje, u stvari to je takozvana spiralna energija. I vrlo interesantno se odmah tu dole uočio, nije mi bilo pogled stvarno kako ide, pogled kako se urči. To su vrlo jake energije, to su spiralne energije. Spiralne, ja. Znači imamo minus, plus, imamo spiralnu energiju. Spiralne energije su u stvari energije koje balansiraju organizam. Zašto? Uzmate puno plusa, puno minusa ili u prijevodu znači 20 kHz gdje imate energiju, 28 kHz to su normalne energije. Preko 20 kHz su pojačane energije. Znači 28 kHz ima Bosanska piramida Sunca, dok Keopsova piramida ima 24. Na 28 kHz se može levitirati i prelaziti u druge dimenzije. I ovdje ti je praktičan dokaz da ovdje radi. Dokaz da radi energije, da ima ovdje preko, ne možemo sada lupati, ali ima sigurno možda 24-5 kHz, što je jednostavno to je energijski fenomen. Odlično. Znači bilo gdje na planini, već u brdu, 20 kHz će pokazati, preko 20 gdje god imate, preko 20 su vrlo moćne i ljekovite energije.